Da čujemo i zvaničnu najavu za 6. borbu. Na redu je 6. borba večeri, co-main event u welter kategoriji do 77 kg. U crvenom uglu Agmar Gadži Ekperov, Rusija. Dakle, čuli smo najavu co-main event, druga najvažnija borba večerašnjeg spektakla, rusko-brazilski duel. Izlazi do SBC Revenge oktagona Ekper ili Agmar Gadži Ekperov, borac kog smo nekoliko puta imali priliku da gledamo na SBC Revenge manifestacijama. Prvi put kada je poražen od Stefana Negocića upravo u borbi u welter kategoriji. Nakon toga je pobedio sudijskom odlukom protiv Ognjena Dimića. Vidimo u njegovom uglu Šamila Kasumova, borca koji je stigao do 8. pobjede u karijeri na SBC 39 Revenge prekidom protiv Paula Bana Nade. Tu je i Magomedgadži Šanavazov, neporaženi borac iz Rusije sa 9 pobjeda u karijeri, bez poraza. Vidjet ćemo kako će se večeras naći Gadži Ekperov. Reč je zaista o kvalitetnom rvaču, borac koji preferira rvačke tehnike i borbu u parteru. Dolazi iz Dagestana, na zvaničnom merenju 77,1 kg. U profi karijeri ostvario 14 pobjeda i 3 poraza. Zaista borac koji traži što više nastupa je mogući i želi da nastupa protiv svakog protivnika. Vidjet ćemo kako će se večeras naći protiv iskusnog Laertea Midnighta Silve. Ruski borac. Da čujemo i zvaničnu najavu za njegovog protivnika. Midnight Costa Silva, Brazil. Laerte Midnight Costa Silva iz Brazila. Iskusni borac koji predstavlja Shootbox akademiju. Laerte Silva također imao priliku nekoliko puta da nastupa na SBC manifestacijama. Gledali smo ga u borbi protiv Damira Mihajlovića na SBC 11 manifestacije kada je rađena kopromocija sa brazilskom Asperom. Tada je izgubio Damira Mihajlovića prekidom u prvoj rundi. Nakon toga se borio protiv Predraga Bogdanovića u nešto nižoj težinskoj kategoriji, kao i protiv Mišela Pereire, UFC borca. Inače, borba kojom je Darren Till, poznati borac iz Engleske koji je također velika zvezda u UFC-u, izborio svoj ulazak u UFC borilište, bila je upravo protiv ovog borca Laertea Midnighta Silve, kada je u 4. rundi Darren Till stigao do pobjede koja mu je obezbedila UFC ugovor. Reč je o kvalitetnom borcu koji zadnjih nekoliko godina unapređuje svoje udaračke tehnike, inače reč je o crnom pojasu u brazilskoj jiu-jitsi. Zaista izuzetno fizički snažan i vidjet ćemo kako će se večeras naći, kao što su jedan i drugi napomenuli na konferenciji za štampu. Nakon zvaničnog merenja žele da utvrde koja škola parterne borbe je bolja, brazilska ili dagestanska. Imaće priliku to da pokažu večeras jedan i drugi. Reč je zaista o kvalitetnim borcima i verujemo da ćemo zaista gledati fantastičan co-main event večeras kao uvod u ono što nas očekuje u glavnoj borbi. Ulazi Laerte Midnight u SBC Revenge oktagon. Dolazi iz Rusije, iz Dagestana i predstavlja Dagestan Fighter. Težak je 77,1 kg. Profi skor od 14 pobjeda i 3 poraza. Agmar Gadži Ekperov. Agmar Gadži Ekperov, 14 pobjeda i 3 poraza. Da čujemo najavu iza Laertea Midnighta. Čućemo sada od zvaničnog spikera, dakle predstavlja Shootbox akademiju, vjerujem da sam napomenuo, 76,8 kg.
Prosvi skor od 14 pobjeda, 9 poreza i jedne nerešene borbe. Laerte Midnight Costa e Silva! Profi skoro 14 pobjeda, 9 poraza i jedne nerešene borbe, 76,5 kg i sve je spremno za početak co-main eventa, druge glavne borbe večeri. Dobit će borci upustva pred početak same borbe. My comments all the time. If I say stop, I want you to stop the fight. Are the rules clear? Now touch glass if you want. Thank you, gentlemen. Sportski pozdrav na sredini borilišta. Dva iskusna borca koji se borila širom sveta. I vidjet ćemo kako će se večeras naći u SBC Revenge borilištu. Sve je spremno, počinje borba, dakle šesta borba SBC 40 Revenge manifestacije. Odmah napada desnim direktom Laerte Midnight, pokušava da kontrira Ekper Gadži Ekperov, međutim odlično se odbranio Silva, izuzetno fizički spremno deluje brazilski borac. Pokušao je iz klinča da udari Gadži Ekperov, žali se Gadži Ekperov da ima višak vazelina na sebi Laerte Midnight, međutim sudija mu pokazuje da je to sa lica, budući da sada odmah pokušava da kontrira Gadži Ekperov, dobar pokušaj kontre ruskog borca, pokušao low kickom Laerte Midnight, izuzetno čvrsto bacuju jedan i drugi udarac koji ovdje sedne, mogao da bi da promeni tok borbe. Nalaze se u poziciji klinča, ispala je na moment guma Gadži Ekperovu. Jedan i drugi borac vole borbu u parteru i vidjet ćemo samo za koju taktiku će se večeras odlučiti. Dobra kontrola Silve, dobro udara sada laktom iz pozicije klinča. Vidjet ćemo da li će se zadovoljiti prljavim boksom. Dobra kontrola za Laertea Midnighta. I uspeva sada na moment da iznenadi Gadži Ekperova koji je odlično odreagovao, završio na moment u gornjoj poziciji i izlazi iz pokušaja rušenja Gadži Ekperova i uspeva da zada i po neki udarac i ponovo borba na nogama. Odličan sada prednji direkt Gadži Ekperova. Sada i calf kick. Sada pokušava overhandom desnom rukom Gadži Ekperov. Neprecizno, pogađa čini mi se prednjim krošeom Silva. I sada odlična kontra Gadži Ekperova i uspeva da prevede borbu u parter ruski borac. Vidjet ćemo kako će se sada snaći, zatvara gard Brazilac. Odlični udarci u telo i glavu od strane Gadži Ekperova. Pokušaj sada odličnog hammer fista i odgurno ga je nogama Laerte Midnight, napravio sebi prostora da ustane i ponovo borba na nogama. Izuzetno fizički snažan Laerte Midnight, deluje onako kruto kada udara, međutim svi ti udarci imaju veliku snagu, nešto opušteniji Gadži Ekperov. Ponovo reaguje na pokušaj udarca Gadži Ekperov, uspeva da uhvati nogu, međutim ništa od obaranja. Radi dobro tim prednjim direktom Gadži Ekperov i ponovo pokušava da obori svog protivnika. Sada je pokušao širokim krošejima, međutim neprecizno. Čekaju grešku svog protivnika jedan i drugi. Vidimo da je Laerte Midnight čeka. Sada pogađaju jedan i drugi direktom Gadži Ekperova krošeom Midnight. Ponovo pokušava Gadži Ekperov da obori svog protivnika. Sada uspeva u tome. Odmah kontroliše ruke svog protivnika Laerte Midnight. Vidjet ćemo da li će zatvoriti gard ili eventualno tražiti priliku da odgurne svog protivnika i da se vrati u položaj na nogama. Sada odličan hammer fist Gadži Ekperova. Još nešto malo manje od minuta je ostalo do kraja prve runde.
Vidimo, pokušava Laerte Midnight da odgurne svog protivnika, mora paziti na up kickove. Gadži Ekperov sada zadaje snažne udarce po butinama svog protivnika. Ne bi trebalo Laerte Midnight da primi puno ovakvih udaraca. Budući da puno udaraca može da akumulira štetu na nogama brazilskog borca. Zadaje snažne udarce. Međutim, ukoliko ne bude više aktivnosti, verujem da će ih sudija Velimir Mladenov podići na noge, ali verujem da se to neće desiti pre kraja prve runde. Sada Gadži Ekperov gleda da iskoristi poziciju na najbolji mogući način, odguruje ga Silva i ponovo borba na nogama. Publika to pozdravlja. Napada Laerte Midnight, neprecizno pokušava sada i kroševom, međutim kraj prve runde. Da, vidimo ponovljene snimke. Vidjeli smo, silovito su krenuli jedan i drugi snažnim udarcima. Prvo onaj pokušaj obaranja Midnighta Silve koji je odlično kontrirao Gadži Ekperov, nije mu dozvolio da ga zadrži na zemlji. I na moment i on našao se u gornjoj poziciji. Vidimo odlično obaranje Gadži Ekperova. Kao i ono posle toga, odličan posao za Gadži Ekperova u prvoj rundi. Bio je u gornjoj poziciji u nekoliko navrata, uspeo da zada i udarce iz gornje pozicije. Dobija savete iz ugla od Šamila Kasumova i Gadžija Šana Vazova, Gadži Ekperov. Sve je spremno za početak druge runde. Počinje druga runda, čujemo iz ugla Brazilca da ga savjetuju da napadne prvi. Međutim, verujem da Gadži Ekperov to i čeka kako bi preveo borbu u parter. Odličan sada overhand Gadži Ekperova koji je odmah pokušao, kao što sam rekao, taj single leg. Međutim, za sada se dobro brani Laerte Midnight. I dalje uporan Gadži Ekperov i uspeva da obori Laertea Midnight. Sada u poziciji polugarda. Vraća se u pun gard Laerte Midnight. Vidimo da pokušava da ga odgrne Laerte Midnight što je više moguće. Kako bi ga ponovo odgurnuo i napravio sebi prostora da izađe iz donje pozicije. Međutim, sada prima nekoliko teških udaraca Laerte Midnight i odlično kontrira njegov pokušaj obaranja Gadži Ekperov, koji sada ima odličnu kontrolu i zadaje udarce u parteru. Iako mnogo fizički snažnije deluje Laerte Midnight, za sada se bolje u ovim rvačkim razmenama snalazi Gadži Ekperov. Zadaje udarce u telo i glavu Gadži Ekperov. Pokušao je na moment da ustane Laerte Midnight. Međutim, još uvek mu to ne dozvoljava Gadži Ekperov koji pokušava da popravi poziciju i da zadaje snažne udarce. Vidimo da Laerte Midnight traži priliku da eventualno napadne ruku svog protivnika ili mesto i prostor da ustane i vrati se na noge. Međutim, za sada mu to Gadži Ekperov ne dozvoljava. Upravo ono što smo čuli juče na konferenciji za štampu, da vidimo čija je škola rvanja bolja. Za sada se bolje snalazi dagestanski borac. I zadaje ove udarci iz gornje pozicije. Odlična kontrola. I jednostavno ne dozvoljava Laerteu Midnightu da se odvoji od njega. Vidimo da puno snage troši Laerte Midnight kako bi izašao iz ove pozicije. Jedan i drugi troše puno snage, budući da je bilo puno rvanja u ove 1,5 rundu. I ponovo pokušava da Gadži Ekperov borbu prevede u parter. Na moment se zadržao Laerte Midnight za ogradu.
Međutim, uspeva sada Gadži Ekperov ponovo da prevede borbu u parter. I da dođe u gornju poziciju. Vidjet ćemo da li će ovdje imati više uspeha u zadavanju udaraca. Međutim, vidimo da je Gadži Ekperov i dalje veoma oprezan, budući da se bori protiv kvalitetnog borca kada je o brazilskoj jiu-jitsu reč. Ne sme da se otvori potpuno i koristi svaku priliku da zadaje snažne udarce. Vidimo odlična kontrola. Dok Laerte Midnight sve napore ulaže u to da izađe iz ove pozicije i eventualno vrati borbu u stojeći stav. Međutim, odlična kontrola dagestanskog borca. Vidimo, pokušava na sve načine Laerte Midnight da se oslobodi iz hvata Gadži Ekperova. Sada pokušava da zarobi noge svom protivniku Gadži Ekperov kako bi imao bolju kontrolu. Međutim, dobro je odreagovao Laerte Midnight. Vidjet ćemo da li će uspjeti da iskoristi kavez kako bi eventualno ustao. Međutim, odlična kontrola Gadži Ekperova i za sada mu to ne dozvoljava i pokušava svakim novim momentom da popravi poziciju borac iz Rusije. Zadaje udarci iz gornje pozicije, nekoliko sada dobrih udaraca u glavu. Odličan hammer fist Ekpera Gadži Ekperova. Izuzetno iscrpljujuća borba, zaista reći o borcima koji su tehnički izuzetno potkovani kada je rvački i parterni segment MMA borbe u pitanju i vidimo da Laerte Silva deluje nemoćno protiv dagestanskog borca. Zadaje udarce, skuplja bodove. Gadži Ekperov pokušava da ošteti protivnika što je više moguće. Vidimo da ih sudija opominje da ima malo više akcije. Zadaje udarce u telo i glavu Gadži Ekperov. Međutim, verujem da ćemo ovako sačekati kraj druge runde. Još jedna dobra runda za borca iz Rusije. Međutim, jako puno snage troše i jedan i drugi u tim rvačkim razmenama. Vidimo ono baranje Gadži Ekperova, bio izuzetno uporan Ekper. Vidimo ova situacija kada mu se učinilo da može da ošteti Silvu i zadao nekoliko uzastopnih udaraca iz gornje pozicije. Nakon toga potpuna kontrola Gadži Ekperova, jednostavno nije dozvolio Laerte u Midnightu da diše. Sve je spremno za početak treće runde. Vidjet ćemo može li Laerte Midnight da preokrene situaciju u ovoj rundi. Na sredini SBC Revenge Oktagona Laerte Midnight i Ekper Gadži Ekperov. Vidjet ćemo da li će Laerte Midnight pokušati ručnim tehnikama ili nožim da uzdrma Gadži Ekperova, međutim prilično umorno deluje brazilski borac. Kreće se Gadži Ekperov i vjerujem da će on čekati priliku da borbu ponovo prevede u parter ukoliko se za to ukaže prilika. Vidimo, čeka svoju priliku Midnight. Pokuša ručnim kombinacijama, međutim sada čini mi se da je na momenta dobro pogodio. Odmah Gadži Ekperov prelazi u obaranje. Nije uspeo da zadrži Midnighta za sada. Pokušava brazilski borac odmah da ustane, međutim Dagestanac svojim mrvanjem jednostavno ne dozvoljava svom protivniku da ustane. Pokušava
donje pozicije i sljedećeg stava da zada Laerte Midnight neke udarce iz kontre, dok Gadži Ekperov gleda da ga zadrži na sve načine u parteru. Vidimo da li će uspjeti Gadži Ekperov da zada neki snažniji udarac iz ove pozicije. Vidimo da konstantno pokušava da popravi poziciju dagestanski borac. Jednostavno, to je neki stil na koji smo navikli od njih i na najvećim svetskim manifestacijama. To je to rvanje koje je specifično za borce iz Dagestana. I zaista odličnu kontrolu imaju kada je ovaj segment MMA sport u pitanju. Pokušava Laerte Silva da ustane, međutim ne dozvoljava mu Gadži Ekperov. Odlična kontrola dagestanskog borca. I zadaje udarce u parteru. Sada Gadži Ekperov. Traži sudija od njih aktivnost. Inače, verujem da će podići borbu u stojeći položaj. Zadaje sada nekoliko udaraca Gadži Ekperov. Vidimo čim se malo odvoji Gadži Ekperov, Laerte Midnight pokušava da se odvoji, da ga eventualno odgurne na nogama, napravi prostora da ustane. Još nešto malo manje od polovine treće runde ispred nas. I dalje u gornjoj poziciji Gadži Ekperov. Sada pokušava da zada udarce laktom. Još jednom pokušava Gadži Ekperov. Naravno, izuzetno težak segment MMA sporta i verovatno ne najatraktivniji za one koji preferiraju udaračke razmene, međutim, izuzetno efikasan, što se i pokazalo na najvećoj sceni. Zadaje udarci iz gornje pozicije Gadži Ekperov. Još nešto malo manje od 2 minuta do kraja treće runde. Može li da eksplodira Midnight Silva i da pokuša da se vrati u stojeći položaj? Radi sada Gadži Ekperov. Nekoliko udaraca levom rukom i nekoliko laktova za Ekpera. Evo, uspeva sada konačno, bar na kratko, da odgurne Gadži Ekperova koji drži noge i zadaje one udarce po butinama, kao što je to činio i u prvoj rundi ruski borac. Međutim, još minut i po do kraja treće runde, vraćaju se na noge. Vidjet ćemo može li Laerte Midnight sada da pokuša da preokrene situaciju, budući da sigurno gubi kada je bodovna strana u pitanju. Vidimo, sada pokušava ručnim tehnikama, tehnički ne izgleda lepo Midnight, međutim to su izuzetno snažni udarci i mora biti oprezan Gadži Ekperov. Još nešto malo, više od 1 minuta, ostalo do kraja treće runde, do kraja ove borbe. Pokušava letećim kolenom Silva, međutim prekratko. Sada pokušava i prljavi boks, aperkat i Laertea Midnighta. Može li Gadži Ekperov da ga okrene? Da, gura svog protivnika sada na žicu, ima kontrolu oba underhooka za Gadži Ekperova i može li ponovo da prevede borbu u parter i na taj način zapečati sudbinu Laertea Midnighta? Vidimo, priča sa svojim uglom Gadži Ekperov i deluje izuzetno opušteno, iako je treća runda. Istrošio i on puno snage, međutim ove rvačke razmene su nešto u čemu se on dobro snalazi. Vidjet ćemo da li će Laerte Midnight pokušati još nešto, pokušava tim prljavim boksom. Sada uspeva da drži svog protivnika na žici Laerte Midnight, međutim verujem da to neće preokrenuti situaciju koja se do sada odvijala u kavezu. Pokušao je kratkim udarcima Laerte Midnight, brani se Gadži Ekperov i kraj treće runde. Dao je sve od sebe Laerte Midnight kako bi pokušao da preokrene situaciju, ali verujem da je Gadži Ekperov svojim rvanjem uspeo da stekne prednost na bodovnim listama sudijama pored SBC Revenge Oktagona. Naravno, vidjet ćemo i čućemo uskoro kako su sudije vidjele ovu borbu. Izuzetno istrpljujuća borba. Vidimo, to je ono u čemu briljira Gadži Ekperov. Što bi na engleskom rekli changing level, spustio se Gadži Ekperov i uspešno izvršio baranje. Evo one samo kraja borbe kada je Gadži Ekperov samo čekao da istekne vreme. Laerte Midnight pokušao da zada nekoliko udaraca, međutim nije uspeo u tome. Vidimo, puno snage je potrošio i Gadži Ekperov koji pozdravlja publiku.
Mislimo da je sve spremno za zvanično proglašenje. Nakon sve tri odrađene runde, sve troje sudija ocenilo je borbu rezultatom 30-27. Pobednik jednoglasnom sudijskom odlukom Akbar Gadžiekperov! Kao što smo i mislili, naravno ne najatraktivniji način da se pobedi borba, međutim rvanje visoke klase za ruskog borca, zaista uspevao je da prevede borbu u parter kad god je to želeo, imao je problema Laerte Midnight da ustane i nije uspevao da se vrati u stojeći položaj. I velika pobjeda za Gadžiekperova, iscrpljujuće 3 runde. Evo u njegovom uglu Magomed Gadžiašana Vazova i Šamila Kasumova. Do 15. pobjede u karijeri stiže Gadžiekperov.